Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar asir tu silian sang puya nampam han magan dia pian cham voi za som nga na lom nan Chanchinthar chir mai na thu soi toi tlem han tar langila mar magan di chon tham na hian ram ma son na adalani ati Chief Minister Puzoram thanga kai shroin Council of Minister an thu khom lunglei HPC chon tun lai hian lunglei district chung SADP hnuaya thar chhuwa vaimim char nuai thak sa chu ar cho tan ko thok tu ta hne na tangin a lei tran ram chunga COVID-19 shikai enkol dam chu za somre pathum point panga pathum kai to Bihar Assembly in than chong khatna ta na hriatin chu voin khan ti chu ani voin khan Chief Minister Puzoram thanga kai shroin Council of Minister an thu khoma Sarkar Department soma tanga thupoi mo lute an ngai tu ho voina Minister rol thu khom hian Mizoram Telecom Infrastructure Policy 2020 te draft Mizoram State Water Policy 2020 World Bank kaltanga Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP funding petura phalna te Oil India Limited ONGC le Vedanta Limited nena Petroleum Exploration License Pek tele Corporation Department of Post chen khati danglam le Siam Ramba ka Mizoram Horticulture Service Cadre Post le Directorate of Agriculture Restructure te an pompui ani Vain Council of Minister thut khoma hian Cabinet Minister le Minister of State te antel kim vek ani Mizoram COVID-19 shikai za chu sang ni som pasari anting to a dar kar som ne pali kal chung khan Mizoram COVID-19 positive thar som thum pakhat mu chu ani a enkol dam to sang kha janga som ko pasari omin enkol lai mek zali som ni an omani ZMC RT-PCR positive som panga mu chu ani a TrueNet positive panga le Rapid Antigen Test positive som pakhat mu chu tharan ni ZMC RT-PCR positive te hi BSF som pathum quarantine center om symptom nei lo asama tang lo lut civil mi pakhat de mechia pakhat ani bok TrueNet positive longtai district a BRO vek mi panga quarantine facility om symptom nei lo red positive Aizawl district Assam Rifles pakhat sersi pami damno wanga Aizawl and tir civil hospital Aizawl lo mu chu ani Kolasip district mi pa pakwale mechia pakhat CIJW vairang te mi pasari le CIJW laila pura mi pathum symptom nei lo ani CIJW laila pura positive te hi ICMR application Mizoram ID manga SRF generate ani awangin Mizoram case a chiartel tur ani Mamet district chunga Vandan mission kalpui dan tur chungchang to in Vain Khan district level coordination and monitoring committee DLCM an thu khoma VDVK parukte ta na khole na tule training na ta na sen so tur ruam man chu thirin an pom ani thut khoma hian Vandan mission chu ramngo hausakna minor forest produce MFP chortang ka thei tur thingtlang lo ne tu ten an thil thar chole ramngo ho sakna manga ezonang ngel het an e theina na sarkar lapin ruam man na asiamani thu tarlan ani a Ministry of Tribal Affairs le Mizoram sarkarin poisa mamo za somsri panga le za somni panga intum semin chomdol na dong tura thante khai chu na kalpui ni dona kumin January ni somni pathum kham sarkar lai pui ayo Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited Trifed le Mizoram sarkar ayo ten thohuna thuthung anzia ka he thuthung ang hian kalpui ni dona ni Vandan mission noya hian Mamet district chunga Vandan Vikas Kendras VDVK paruk than chu an ni a heng VDVK parukte khole na tule training na turba ka anman role nan trifet atangin Mamet Assistant Register Cooperative Societies kaltlangin sumpek ani don ani trifet le Corporation Department in thuthung anji angin minor forest produce somni pali than chu photani a heng MFP a hian trifet in minimum support price alotang zar to angin chomdol na dong tura thante hian trifet ne na emo hundanga emo andu thanna in an thal thei don ani Lunglei Hyper Committee HPC chuan tunlai hian Lunglei district chunga SEDP hnuai thar chhuwa vaimim char nuai thak sa chu archo tan kon thok tu te hne na tangin an leitran Lunglei district a hian kumina tangin HPC HNVT Industry le Agriculture Department tan ho chuan avoi khatnan vaimim atang hian archo an siam tran dona hemia tan hian Agriculture Department chuan SEDP malang na in Lunglei district chunga khosom panhia vaimim ching tu pol Farmers Interest Group FIG dinin vaimim chi pe in an chin tira tunchuma hen vaimim char nuai thak sa quintal sang kha janga chuang thar chuak tura be se anni thulung nei DAO pu tang te moi zo te chona soya kum thara chuan FIG tamjok din ani theinan zaw zo ka malak mek ani thu soibok vaimim char nuai thak sai kg a cheng somni panga zelin a hmuna le sakan ni a vaimim ching tu na kut thok tu te chuan lom om an ti thuan soi
champhai khopui thiang hlim moi le risel siam tura malatu clean beautiful and healthy champhai town committee chu an advisor Dr. ZR Thiam Sanga Hovin Wain Khan champhai DC conference hola an thukhoma malak to na le ma chop sang sang ten thlir ho champhai DCP Maria City Zulechun naktu ka tangin fana hapta bultan tumani thu soin hemi hun chung hian veng pizza hotel restaurant zirna in le munma sang sang te ti fai na tho turani thule endik kalpu ni don thu soya bolho paina nilova pai anom thin chu poyati thu soin champhai larna lelet Aizawl cheimoi konga chanlak tumani thu soibok thukhom chon clean beautiful and healthy champhai town committee chu sub committee pathum clean beautiful le healthy sub committee a thenania member tur terwata siam rem turin this year ruatania sub committee tin te hian village level sanitation committee te malakna vilin and pui thin don ani When National Voluntary Blood Donation Day Association for Voluntary Blood Donation le Longklai Blood Bank bot sain Longklai College venga BCM hola trom ngai thi sen pe khun bot sai ani kumin January tanga September thachung hian Longklai District Hospital Blood Bank ka hian thisen unit zakwa somni pathum lak ani to a chung zinga unit zasari somsari pako chu tlom ngai midang ta na pek ani a unit za samli pali chu amang tur bik shresa pek ani blood donation camp voice somni pret nei ani to a henga then thisen unit zasari somni lak ani voin National Voluntary Blood Donation Day ya hian nikum October ni khade voin October ni khatin kara thisen petam mi pathum hena chormena thuzia klanani a voina khan Thala Christian Paul College veng unit 27 unit sompanga an pe ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga COVID-19 chikai enkol dam chu za somret pathum point panga pathum kai to a dakar somni prikal chung khan chikai singriat sanga chung enkol dam an oma Union Health Ministry chuan chikai enkol dam to hinoi somnga pahni singsari sangthum antling to tia tuna hian chikai hi za sompali point pakua bial ani a ramchunga chikai to zongjong hi noi somru pathum chong am to in ni khata shikai thar singriat sangruk le zare somni pakat mu chu anni a tundin muna rive enkol mek hin noi kwale singli velan oma Union Ministry chuan sarkar lai pui hmalang na chaktak test track treat awangin enkol dam an chak thule thi pui an tlem thu soini tuna hin ram chunga COVID-19 thi pui hi za pakhat point panga parugani a hei khovel po atniam ber polani a darkar somni plika la chung khan sangkha za somret pakhaten thi puya vain COVID-19 thi pui hi singkua sangriat zerok somsir pariat anam to a ICMR chon darkar somni plika la chungin sample noi sompali singni sangthum an test thon soya vain sample viable sesari le noi somnga poruk chong test to ani Bihar Assembly in Than Chong khatna ta na shetirun chu vein khan ti chu ani a voina tangin in Than chu tumte tan ming a thelu the ngala in Than Chong khatna hi October somni period khian nei turani a district som porokwam chunga assembly bill somsari pakhata vote thakani ang in Than chu tumte tan tun thani re thleng ming thelu theini in atu ka entik ngala ni anga in hnuk dog du te tan October ni som phani thleng hun hon ani a tun tromin Than Chong ma saber ne na turte hi nakzal hel ho che tamna lai le ven himna uluk ngai na mun ani tlang puya COVID-19 ripui leng wangin election commission chuan in Than chu tumte tan online a ming pek phal ani puan tongin Bihar Assembly in Than pui chong thuma nei tura ro manani a in Than chong hina le chong thumna hi November ni thumle ni saria nei ani dona Bihar a hian vote nei viable sesari le noi somni pakua chuang an om ani Indian hampa Mahatma Gandhi bapu te ko pen chamvoi za somngana polin hun man me kani a Chanchinthar cherti top main Mahatma Gandhi thadu pakhat Vaisnav Janto ti la Australia zai them pakhat sak lo ngai thang u Vaishnav Janto tene kai je hire paraye chale re aur tuske upkar kare to ye maniya bimana Vaishnav Janto tene kai je hire paraye chale re Chanchinthar serti toplan atlang pui Chief Minister Pozoram thanga kai showin Council of Minister an thukhom lungle HPC chuan tun lai hian lungle district chung SEDP noi thar chu vaimim char noi thak sa chu archo tan kun thok tu ta hena tangin alei tran ram chung COVID-19 chikai enkol dam chu za samre pathum point panga pathum kai to Bihar Assembly in Than Chong khatna ta na hriat tir chu voin khan ti chu ani
chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani